Getanya Aceh beta boh adat jaga begontan pusaka raya oh mate ane bemu pajeran oh mate adat han pantamita oh mate ane bemu pajeran oh mate adat han pantamita. Getanya Aceh beta beradat jaga begatan pusaka kaya oh mati ane bemu pajeran oh gaduh adat han pantamita Oh mati ane bemu pajeran oh gaduh adat han pantamita. Wahai rakan lun wari kerabat jaga begotan ada budaya be budaya gom danyo taminat sayang lupatan Aceh pusaka be budaya gom danyo taminat sayang lupatan Aceh mulia. Getanya Aceh beta beradat jaga begatan pusaka kaya oh mati ane bemu pajeran oh mati adat han pantamita oh mati ane bemu pajeran oh mati adat han pantamita. Kau tak melabuh kukuh lepatan Yo Aceh Barat disebut nama bersatu padu dum masyarakat bersapu pakat bela agama bersatu padu dum masyarakat bersapu pakat sajan ulama. Getanya Aceh beta beradat jaga begatan pusaka kaya oh mati ane bemu pajeran oh gaduh adat han pantamita oh mati ane bemu pajeran oh gaduh adat han pantamita. Bidang agama tanya bertingkat hukum syariat bergota jaga bek samperillah yo Aceh Barat karena maksiat merajalela bek samperillah yo Aceh Barat karena maksiat merajalela. Getanya Aceh